Refresh with Umrupa Premium, Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Visit Khubor TVS Maulai, Upper Shillong and Maublay for assured-free gifts. Get free helmet, smartwatch and 5 years warranty for free on purchase. Get this at an unbeatable down payment of just rupees 25,000. Ronin, built to conquer. Ki Khubor kimat ngi phai menta she ki Khubor na ka Jylla. U President Jongga Khasi Student Union usamla lambok Starwell Marngar ulakin thought ting u Vice Chancellor Jongga School ba North Eastern Hills University u Professor PS Shukla daka bakin no bakumukli no penya jika school ba ushu ngap kuman bar ula persyang benthet kti yaki aka baro kat hadu bagalapoi hadu uput bagi samla pule kina syong syak tangan hakmat ke office rekam jo Vice Chancellor kabarang yai beteng hadu benta. Kino yalam jek nyotrep Youth Council hakah nyotrep Naiwieng arajar pausau kira banyak kendo use Secretary Naiwieng Public Service Commission ban panjing pensyai halaga jingje deki arngut kino apply kam ki pampat dan jing tebet na experience haka post Assistant Public Prosecutor janga Directorate of Prosecution. Ula keno ru bagi ni jingja hapo ke MPSC kalau nomor jing tuklar jang bor ke bahalor ke bawan rapat deki jing thongkam ke bamkhoi. Ikong Kylleng so syang iwe na kilong kemi butre na kabenta ka bahakamian jonga shnong ka thau haka shnong la palang shillong habakran ka jingalang pat ba blakhot penlong da ka nyotrep Youth Council hamot pran haka nyotrep Naiwieng arajar phosau ilakran benya ga jing Jylla ji kun samla ki blangop how drop khamtam habakilong kemi kila haban phet na layeng ban letya shiyegi para marjan namar biki khun ke dawa pisa tamanyo thiet yau drop ubakila imkrni. Kidikot Jongga Voice of the People Party, Padu Vice Chancellor Jongga Skulba North Eastern Hills University, Professor PS Shukla, Kilashu Ang Tingheng, bagi samla pulih Jongga Nehu, Kibadan Hapok Kashatri Jongga North Eastern Hills University Student Union, Kilakaran Markhmat, Bakim Kwa Yunuru, Berwan Tuklar, Yaga Kam Gujongki, Hendrika Jingdawa Kalongbet Bu Professor PS Shukla, Udeban Hiar Mardor, Nagashuki Vice Chancellor. Uminti keterangan puli putih ke sorkar Jylla urakam sangma ulakular baga sorkar kan samang pisa. Bantai deka building nak benta ke Raitong Government Lower Primary School. Habakran ke jing benta kumukongsan haka jing rakhe yaga Platinum Jubilee jongan ke school yaga blaseng nadu usnam kakandai spa sapo kandai ban besar iki umpok liu jing start syagi kena jonga than Raitong haka shnong keberan hatem riboy. Ki samla puli Jongga School ba North Eastern Hills University ki penlong ke jinga ki hakamit nyotrek Naiwieng arajar phosau hakapor kuma praduna kla kerkut yo Vice Chancellor u Professor PS Shukla kat bau dangmi nak kamera trekam banit phai shala ke jakasa dakakali kebedan hi hapok ke jeli Jongga School ba nehu. Kerbau Professor Shukla la syak khang kedong haki samla puli lawan mi magistrate pengkran bin sngo tho yaki samla puli bikin pelat yu Vice Chancellor bunet phaino shalayeng hadim lakut ki kenta trekam ha office. Kinoi lam shnong ka thain sakhoi kuna bat umdab lemba kwe shnong lemba ke Joint Action Committee umdab area haka nyotrek Naiwieng arajar phosau Kilet ban ujo shu Executive Engineer katran PWD Road Nongpok Division halo ke jing ichra ru contractor basan kilometer nega scheme BMGSY balamang nado paham maulen chasa khoi kuna hariboi district hadu menta menne badan satya tang uwe nong trei bar Jylla ubutre hakikar khana ashnako kibadan harilom jaintia balawan shim meganan tribal employees service license nika labor license nega Giant Hills Autonomous District Council. Yakini layatho du Chief Executive Member Jongga GHADC uba Khubor Shiwat haba jubab yaga jingkli blawan ra du MDC Jongga Ralyang uba Robinus Singkon hador talang Jongga GHADC hakas ngi palai meta katayo. U Chief Executive Member Jongga Giant Hills Autonomous District Council uba Khubor Shiwat uliat hu baka council kadang day banyo hadu shispa kalai klor nak sorkar Jylla kum ka bahak khajana jangki marpo khando baram dor bat jam dor niki major mineral bat minor mineral
UMDC jangan juai North Constituency bak Bright Star Cermang ulakin tu yaki MDC barok bermi surok pantalasi ya barok kitrok biya surok ba kenang wantet lakam ya gajing shalan tu ya doyong kadilum jain tia kebra kata shikadai ya ka platingka jang sorkar Jylla bagi Jain Hills Autonomous District Council. Kakin hun kinang try hapok ke skol ba North Eastern Hills University kiberan hapok ke Shatri Meghalaya Tribal Teachers Association bagi Nehu Teachers Association hak Pratrik Naiwieng alatar Posau kilalit banyak kendo iulat ke Jylla UCH via Shankar pan pinsngau halo ke jinglong jingman hapok ke ni ke skol ba. Kaplim ya ke belai Kylleng ke Rapture ya kabla penbit penbiang but direct to Dominic M Sangma kaliok khor hadu shpotli ke award bekin thop ke award na bari hadim la penipat ba yaka komisi benta ben pelila yaki pat ba ben yoi u director jangan ke film mentau la penipat ba hau susu tham auditorium Shillong but kani ke film dadat ben peni hagi buon kiwe ki benta jangkiri ke Pyrthei benta paginya phai shaki Khubor nagari Ka Delhi High Court kelarai penrem yuwe nong yasat an dak beset patok sau benai namar bo umburom yiginong bishar bat ki yeng bishar ki Justice Pratibha M Singh baru Amit Sharma kelap bau tu nong sat an ula keren ben persya yakinong bishar ki yeng bishar la kentat ban penduna ke jing penshitom dak pen pau ya ke jing le persya jong nong yasat an yakinong bishar bagi jing keren klam akor klam buram jong u hakapor be bishar online Halo gajing syak set patok ke yang bisa kalian kuna ya u alajar tingka berhukum ban set patok mardor ya u. Ka sorkar kena teka kelakang persya ikinong trei jongka bekimbit syuk bandi duma lene yakinu gijai duma haki office bagi jaka jong ke sorkar. Ka Department of Personal and Administrative Reforms kelapin mi ikijing maham ban penchitom ikinong penkenyan. Ka sorkar kala banjur bagi kejing khang gaya dah yakinong trei bagi pat ba na kejing di duma bagi kentil ka kakya jang kinong trei. Ka Enforcement Directorate kala penlong kejing talasi hakas ni palai hagi ka khandai tili ke jaka jang kinong di jing di ki bedan jing day bat ka Amazon bat ka Flipkart ha Delhi Gurugram Panchkula Hyderabad bat Bengaluru halo kejing Subah bagi la penken yaki kendon penyat pisah bari. Kaidi kadang tokit ya kejing ujor ke bekeno bagi di company e-commerce kita ya kedor jang kimar kebelong persya i kendon foreign direct investment ke India. Menteri Rangba ke Haryana Nayab Singh Saini lepin mena bagi jing sumar khamat menta kilong klem jing siu habaro apundut ligi hospital sarkar berkat sandli hospital Shimet belajit Kylleng ke Jylla. UMP jang Trinamool Congress ukalian Banerjee ulong berjing syajid jang Donald Trump kumu presiden jang ke US ka pencisha bekerta kamdei ke jing tadonong mi khman udon ke jing kershan patba kini ke jing keren jang u kalong ha padang ke jing keren jang ke TMC halo ke jing bu ye kerta shong that na ke benta ke nong yalam kabala terwa du General Secretary jang ke TMC wa Abhishek Banerjee bla kedoi ke jing hiar ke jing trekam ke banang he kerta Nakada ko jing jawab palat jongkal air kuwe ke jakash Naiwieng Gurugram ke DLF Primus ha sektor Prapuar kelawan ra ya uslap becut hauhi ban penduna ya ke tedam bagi pui-pui hakal air. Da ko penenkam da ki tiar pentut bat ki pipe na ki tawa jongka ki balai puar mala ki ke kompleks ketumuan penkut ya kal air na ke benta ki nang syang-syang. Benta paginya pai syaki Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei. Presiden Belasha Ajid Donald Trump ulapin scam ni kejing temu jong u ban bekno ikinang wan buhai shnong bean hindu ulapin kesan bukwa ikinang wan buhai shnong kindrung da kalenti jong kaan Presiden Belasha Ajid Donald Trump ulathong ikinang penyat ikejing lap election jong u ke Susie Wiles kum ke chief of staff jong u bat ulapin long yaka ke kenthe ke bening kong ban bat yaka tika kam ke badan board White House Utrom lairo ya ke Wiles dah ke bakhat ya ke baklan ke start bak ke badan buram. Presiden ke Russia Vladimir Putin ulai kublai yo Donald Trump halo ke jingjap election jong u ha ke bolong bulong blak loy banyak keren ber presiden belajit berseluruh jong ke US. Ha ke jingran jong u ha ke jingalang ha Sochi Putin lapen pau ya ke jing kermen bak ke jing dai ha pedang ke US bat ke Russia kan khambha bat ban penkut no ya ke thma Ukraine.
Ulai ro ya gajing slur jong utram ha ka por bla persang ban penyap ya u ha ka jing alang pat ba da ka boong ba ka pen I ya gajing long ba klan jong u. Uputen ula kedau ba gajing long jong utram kan penduna ya gajing Arab jong ka US sya ka Ukraine kelab wanra ya gajing keranya sok ke batamai. Henry ula maha bagi bosan Pyrthei ya Washington kelaban khanglat ya gajing persang jong utram ban penbha ya gajing ade bat ka Russia kumalayo I ha ka samai sinshar ba menshwa jong u. Kakena keberang lais nam karta kelamudui daga dor khas haga Jylla Punjab jangka Pakistan persya ek sarkar Jylla namar baka Lahore kadang dei ke nongba ke baja kliatam haga Pyrthei haga baka air quality index ke peni baklalong palat ya ka praspa namar ka jingjabo kal air ke bajur ki nong shong kimla ban mi shabar baki hospital ki dap daki nong pang bapeniat mensim ka sarkar lapan mena ya ke smoke emergency daga bakhang ya ki school Lahore bagi district Marjan hadu ka kanyo tudek Naiwieng bat ai jingmut dan penan kam ya ki mas keyboard penyat lalap ya ki kat wait li ki met ya bakin thop ya ar ngi khinna red ha ko ka trok bla e no hachil punching go gurero ka jing tip ka baklam pen pau kerteng klayalam ya ki pulet ban lap ya ki met yap ji khindai ngut ki shinrang bat ar ngi kin thei ha ka than puredor del marcus kita gibrio ke belasyak penyap asuba bagi day na kinhun jika nyongut kinong di madan ke belajar ngai artayo menshwa kat bagi dang di marbam hal episode kajing bersang benwa deki ke kenthop yaki sipai bagi bor bekerpang namar bagi bor penya kinget bagi laban syara hakin hon runner loss adi loss ugirero ulay kun slam ha deki jing thombor ke bagi day bagi jing khayidra Katanak ko yakya jong ka Uganda kelas dang ya sin ai dawai polio ka baar ka batmu ki R.9 million ngut ki khenna ki bahapo sansnam karta ha ka thai mi ngi jong Uganda hadim lami ki jing pangklam hau banai chakma tigitu kilo khubor hakimat kimat khuble